رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd senimiz bulsun. İki dünyaya rahman bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönül türlerden çıkan salavat şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cümğa günlerinde cümğa namazlarına jilgan varsa din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Cemaat, biz indi yaşayız. Fitneler vakitinde fitneler kuvveyip tura, uyturu fitneleri, zina fitneleri, bütün günah fitneleri, hem indi biz şu fitnelerden saklanırga tırışabız. Allah Teala tevbe etemiz. Allah Teala'dan gafur sırrıyız cemaat. Lakin cemaat aldığımızda bir zor fitne kitabımızı ul Deccal fitnesi. Mine bizge şu fitnege azlenlige kirek. O şunun hatli korkunç fitne cemaat bir peygamber de kalmadı koysa şunun fitne turunda silemedi. Her bir peygamber onun turunda siledi. Lakin cemaat bu fitne mine bizning Müslümanlarının bizning şırыбызga turu kile. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her vakitte fitne şul Deccal turunda silep duraydı sahabelerge. Hem sahabeler ayteler, ul bizge şunun hatli irtengi vakitte шығып bir günni de şunun hatli hislenip, şunun hatli tafsillep siledi de, biz indi gittik mine hazır Deccal de bu ağaç altından kilip çıkacak de. Şundi Peygamberimiz korkutup siledi. Korkығız, saklanığız, ezir bulığız. Kıyamet günün bir galameti, ul gitmegen halde, siz bilmegen halde kilip çıka deyip silegeç, sahabeler ayttılar, biz uyladık indi bu bir ağaç altından kilip çıkacak bir şul Deccal deyip. Onlar şul günni de sililer sahabeler, kişki vakitte şıraşkaş meşitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizning yüzlerimizde kaygı kurdu deyip. Nişlep kaygırtasız deyip sırağaş, sahabeler ettiler, şu irtengi silengenin iske düşürüp, unutmuşa deyip, biz buna şunun tunda kaygırta, biz hazır Deccal kilip çıksa, biz ağan nese etişek biz deyip. Nişik ondan saklanıp kolaşak biz deyip, şunun tunda kaygırta biz deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, kaygırmağız deyip, hazır kilip çıksa, sizin işin min sileşekmin deyip. Min sizni yaklap çıkacakmın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin de min kaygırta Müslümanları koysalar bizdensin kileşek deyip. Min bu dünyada bulmağında kileşek Müslümanlar için kübrek kaygırtam deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizning için kaygırtıp durgan. Hem cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytaydı özünün sahabelerine hiç şiksiz deyip Deccal kilip çıkacak deyip. Mında bir ningi şik yok. Hem min de sizge haber birem, koysuk ağdağı peygamberler bilmegen haberini sizge eytem deyip. Ol deyip bir kuzge tegi sukur bulaşak deyip. Hem onun kuzleri deyip bir tegi atılıp çıkan bir vinagrat kebek deyip şunu deyip bir jimişke aşağı buladı onun kuzleri. Hem de Allah Teala ol tegi iki kuzlu deyip. Bir kuzlu deyildi Allah Teala. Deccal ol bir kuzlu bulaşak, bir kuzlu bilen kureşak onun. Hem onun tegi mangayda deyip kafir sözü yazılacak. Onun mümin kişiler gene kureşak deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundi haberler aytıp durgan sahabelerine. Hem şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Deccal de çıkmıydı, kişiler onu unutkan şaha kadar. Kişiler onu unutkaş, unutu degen söz cemaat ihtibarsız kaldırı. Degi ışanma degen mağnada. Kişilerge Deccal turunda sili başlagaç, kişiler şundi fikirge kilerler, bu akiyet. Bu nese bulurga mümkün tügil. Bu söz dürüst tügil deyip, şundi derecege anı tege ihtibarsız kaldıralar. Mine şul derecege kişiler jitkeş deyip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal deyip bu dünyaya kileşek. Ha, anın galameti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nese dedi?
Qachon ди кешеләр шундый хәлгә калачаклар? Qachon Дәҗәл сүзен, шул фитнәне ялганга саначаклар, аның галәмәте ди, имамнар минбарлардан аның турында сөйләми башлыйлар ди. Тик кешеләрне аптыратмас өчен, кешеләр барыбер ышанмый бу сүзгә дип, ярар аның турында сөйләп тормыйм дип, имамнар шундый хәлдә калалар. Имамнар ди, шул Дәҗәл турында сөйләми башлагач, аннары ди шул вакытта Дәҗәл чыга. Менә шуңа күрә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кат һәр вакытта Дәҗәл турында сөйләп торган. Һәр вакытта аны искә төшереп торган. Һәм безгә дә җәмәгать менә ул фитнә турында онытмаска кирәк. Ул килеп чыккач, безгә ар әзер булырга кирәк. Ничек әзер булырга кирәк җәмәгать? Ул теге чын күңелдән, ихластан Аллаһ Тәгаләгә ышанып, ул инде теге Дәҗәл фитнәсеннән качып йөрергә. Качып йөрергә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөньяның бер ягында булса Дәҗәл ди, сез дөньяның икенче ягында булыгыз. Дөньяның шул икенче ягына күчсә ди, сез шул бүтән якка күчегез ди, шулай качып йөрегез ди Дәҗәлдән. Әгәр дә ди кешенең күңелендә бер теге теләк, бер фикер булса да, туктале, бу кызык әйберләрне сөйлидер. Кешеләр аның турында һәр вакытта әйтеп торалар, шундый файдалы әйберләр бәлки әйтәдер дип, минем бит акылым бар, мин бит аерылам файдалы сүзне файдасыз сүздән дип әйтсә, шундый күңелендә бер кызыгу булса да кешенең, ул Дәҗәл артыннан ияреп китә ди. Ияреп китә. Ияреп китү ничек? Дәҗәл ди, ул килеп кешеләргә әйтәчәк, мин сезнең Раббыгыз. Мине үзегезнең Раббыгыз итеп таныгыз. Һәм кешеләр шуңар ышанып әйтәчәкләр, әйе, син безнең Раббыбыз дип. Biz сиңа ышанабыз, biz синең артынан иярәбез, син әйткән сүзләрне эшлибез. Ничек андый хәлдә калырга мөмкин җәмәгать? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Дәҗәл килү алдыннан ди, 3 ел башта булачак ди кырылык. Беренче елны ди, күк шул 3 өлештән икесен генә бирер ди яңгырдан. Икенче ел килгәч ди, Дәҗәл алдыннан күк ди 3 өлештән 1 өлешлекне бирәчәк яңгырны ди. Һәм 3нче ел килгәч ди, бит ел буе кырылык булачак дөньяда. Ачлык булачак дөньяда ди. Һәм шул 3нче елдан соң Дәҗәл киләчәк менә шундый хәлдә. Һәм кешеләргә әйтер, миңа ышаныгыз, мин сезне ашатырмын ди. Шунда кавым кешеләр әйтәләр, әйе, без сине Раббыбыз итеп таныйбыз. Шунда Аллаһ Тәгалә шундый көч Дәҗәлгә бирә, фитнә иттереп, безне тикшерү өчен Дәҗәлнең әмере белән яңгыр ява шул җиргә, шул халыкның, шул кавымның җиренә. Анда үсемлекләр үсеп чыга, ризык килеп чыга. Шуны кешеләр күргәч, әйтәчәкләр, әйе, син безнең Раббыбыз, Алла сакласын. Аннары шундый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мисал китерде, бер ди кешегә әйтер, бу Дәҗәл миңа ышан, мин синең Раббың дип. Бу кеше әйтер, бер гади кеше булыр, аграби, бер чүлдә яшәүче бер кеше, Аллаһ Тәгаләне танучы, белүче кеше, әйтер, юк, мин сиңа ышанмыйм, син минем Раббым түгел. Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам, син ялганчы дип әйтәчәк бу Дәҗәлгә. Шуннан соң Дәҗәл ди борылып китер бу кеше янына. Һәм ди Дәҗәл әмере белән шул кеше янына шайтаннар киләләр аның әти-әни рәвешендә. Әти-әнисе вафат булган. Һәм шайтаннар килер дә бу кеше янына әйтерләр икән, без синең әти-әниең. Шунда бу кеше әйтер, ей, сез вафат булмадыгызмы соң? Сез үлмәдегезме соң? Шунда бу ике шайтан әйтер, әйе, без үлдек, ләкин менә бу син ялганга чыгарган кеше безне терелтте ди. Син аны ялганга санадың, ул ди безнең Раббыбыз ди. Син дә аңар ышан дип, бу кешене ышандыралар икән. Һәм бу кеше шул Дәҗәл артыннан шабып, аны эзләп табып, әйтә икән, син минең Раббым, мин сиңа ышанам. Менә шундый дәрәҗәдә җәмәгать бу фитнә була. Һәрбер кешегә Дәҗәл үзенең ачкычын табачак. Кемгәдер ризык аша, кемгәдер шул үлгән туганнар аша, кемгәдер мөгъҗизалар күрсәтеп, һәрбер шул кешегә үзенең ачкычын табачак Дәҗәл. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сакланып торыгыз ди.
Kaçıp dururuz diye, korkup dururuz diye bu fitneden. Türlü fitneler bula, türlü avlıklar tırmışka düşer. Lakin cemaat, bu Deccal fitnesi en korkunç fitne. Hem indi cemaat, o kıyamet gününün bir galameti. Kimdir belki aytırga mümkün, ey kaçan kileşek ali ol, kaçan bulaşak ali ol. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, şu kıyamet gününün zor galametleri kilip düşe başlasa, o kıyılgan tesbihinin şu jimişleri düşken kibik düşüp bitecek diye. Mine tesbihinin jibi yırtıla da, onun şu eybirleri düşe bitinisi. Bir saatden bir saat. Bitiz orada. Mine bu da şulay diye, Deccal kilse, Masih kilse, bütün şu Peygamberimiz vaqda etken nesneler tiz orada ötüp gider. Hem indi cemaat, biz indi şulay uylarga mümkün, bu bizniga to'g'ri kelmasali, bizning hali vaqtimiz ko'p, hali Deccal bizdan so'ng anda necha yildan so'ng kelir deb, lakin cemaat biz buni bila olmaymiz. Hatta mana sahabalar Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yanında bo'lgan kishilar, ular indi ketib turalar mana bugun kelir edi deb. Biz bugun hazır bo'lirga tiyish. Mine şunun tunda qayg'irtib yeydi, u kelib chiqsa biz nishtabız mikan, nechik saqlanib qolurmiz mikan? U sahabalar jamoat. Biz indi şu sahabalarning darajasine qaraganda nindi darajada? Bizning yonimizga shulay Deccal kelib chiqsa biz nindi holda qolashamiz mikan? Şuna göre cemaat, mine u narsani unutmasqa kerak. Şu turida, fitne turunda uylarga kerak, o'qirga kerak, bilirga kerak, ham endi hazır bo'lirga kerak. Alloh taolo bizga boshimizga da şu fitnelerden saklanırga nasip etsin, şu fitnelerden bizni saklasın, hem indi şu Deccal fitnesinde de bizge cemaat Allah Teala kış bilsin, ihlaslık bilsin, şu fitneye karşı dururga. Barakallahu lana ve lakum fi Kur'an zinna fana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim, innehu huve cevadu kerim ve semi'ud dua.